Facebook weekly challenge apu thak sipini bang kenang litung phanili klar sap pen klar dak pen nang wan pi iklo ko son pen si Facebook weekly challenge na ke klang don rok titi kardom pini labang so video bang ke masap su ding chat ta hai athe nang lituma phanili klar dak klar sap pen si labang so video bang ke nang than nang ngum pon ikpo lapen ke nang litum jami labang so video bang ke skip ke pin pen lang ik thornon ke cheng pen ki jot an Lalo, ilitum Facebook kan tin si tami order uplo lapen ke video si tami simar uplo lapen foto si tami thap uplo. La so putha kalong isi Facebook lo nai klang dun do weekly challenge. La bangso weekly challenge litum pa complete week nang jima. Jong si litum weekly challenge si pa complete predet prote Facebook content monetization bang litum long ik da jima la so putha sin litum litum pa. Ode. Ahok lo nilitami penang an bangke Charlie Ponlong lo lasso ang dengalong aso po thak ilitum mathadam nang penang atum bangge kamatha RD chippi pik pen mathaga chapasung ta dolo ineke Facebook content monetization ta long dun delo bon weekly challenge ta ba complete dun ida please nili Facebook page ata ang share pi ikha nang follow dun ikha lasso po thak si ang ring le dam rokpo ahok lo ilitum ning ka chipa bi pa phanchot weekly challenge salong ke ahok pet ke nili ka chini ponlong tang ka charli ponlong tang along teng pulote weekly challenge complete pin pensi nili tum a Facebook page bang ke piniarni content monetization stame long ik loklo lake churu ignang po Facebook team atum do ana fansita la sinang ritum stame ning binang ne la weekly challenge bang ke complete ik edat ta chok ma pasin lehin pen ke kama thadelo athe nili tum kacharli pon long teng ben sinang litum afan stame pini nang than pon iglo kardom